अदेबानि klaihi da jini dima hasauni supungne klaihi da masimagen jing press meet klaima nangba klaima klaiba ibu BJP ni klaihi ni dawya skabo jini Prime Minister Narendra Modi ni bauthai ode jini BJP ni bauthai Msainjikrao ne krip masi bushini jaga ba bushi jani duku haji ba miyarao dong baushi krip jaji habo right maima ne klaihi da lailangyaba 16 April kali Lok Sabha ha 16 April 2026 bill first place klaiba buniona 17 kali naba klaiba ha opposition party support klaiya mane ora jing lebba je skang ha jing michidu 2012 ba 2012 skang ha jini agreement DST je ni MOS klaiba hajating 96 a ST sero MOS klaiba jating koliba ha naditsba jini 2026 ni yon ase MP MLA bangdauma odebani dohade jing sanera labgiri skang a parliament na najma maite pass laika 2026 su site MP MLA bangdauya kha chi parliament na tslaya ba grauthai dungba odebani jing bili ST sero 95 96 a MU klaiba jating DST je 2012 agreement klaiba jating DNLA 2022 to 23 klaiba jating ora jing MP MLA ke bangdau mane masi lama giri thauba skab jing asa dongba uliba ha saili babo thoksabo chba 2026 a MP bo bangdauma MLA bo bangdauma go uliba ha jingbo asa klaiba jini dima hasao bo MLA bangdauma MP bangdauba ha jingbo sainphama maiphama bumasi asa dongba ar ode lugu ha jini BJP party la Msainjikrao ke man soman ridu ode Msainjikrao ke man soman rikhahi Msainjikrao hamsi desa busi tongba jiba maikhahi Msainjikrao hamsi no yawai khase jini desh kang thangma baudada aspa jadi scheme jating aspa jadi subida jating pura desa jini BJP government phaihi Msainjikrao ke man soman ri phaiba ar man soman riban basawa duha parliament na 2029 ni election bisinganing MP bo bangdauma MLA bo bangdauma bo masi asa dongba bo asa bo doa girlang lakha Congress TMC Samajwadi Party ode DMK ode given basabasu party bu support laiba 2/3 nangdu mane phantatham ha phantagi 2/3 mane phantagin nangdu ko leba ke jing parliament na place klaiba ha jini Prime Minister ni leadership ba support klaiya da jinin masai ha himsin dukunang shiklaihi orebani Congress ba given party Msainjikrao ke mane hamba bauya jani buma ke jani bandau ke jani bubi ke busi bishwasa ya only jani family ke sning busi bauba jani Congress ni bo family politics sing busi bauba orebani klaida da jinin basai ha angla baudu je Msainjikrao ni klai ili skang thangma ode miyarao ba jini dima hasau ni klai da MP MLA maiginia ba mane bo asama girlang lakha odeban hemsin dukunangsi obanang Msainjikrao ke krip ke bidu Msainjikrao kono din nipke dablao niske daiger tu jini council adwa 28 ta seat jadu gaung garo dahna so na schedule amendment ja khala 40 seat jamma ora jing Msainjikrao ne agar 33% reservation ding hadu skala Msainjikrao do 28 ta ha lagbak jini 6 thalai jama mu gubu asa girlang lakha skabo jing BJP sarau de ba jini jima sarau de Msainjikrao ke man soman ridu ang krip kebo michidu jini pura India ha Msainjikrao ke bili man soman maima nangdu uli Congress somai maya chob jin jima hasawa de ba jima jirau de jima sarau de Msainjikrao ke man soman ridu ha no phantabo ridu ar jaji sengphongbo dong jinla skang mangjing la jima sane somasa mani rikhaibi phaidu skabo jini council ni reservation la bula jing doha asa nuyang la hago skabo jini BJP party first time jini BJP party council la EM slam jen yaba Msainjike jini BJP party first time council ni chairman klaiba jini Msainjikrao klaiba jini BJP party first time MLA klaiba jini BJP party first time council ni EM klaiba jini BJP party ar doha jini BJP party rifa hojai ke haplong town committee ni chairman ribu dingdu ode jing BJP sarau bili doha khushtang ba
Msainjikrao na Orunodoi scheme jala ore gibin ration card ni jala krep jadi jing Msainjikrao ne scheme ridu man soman ridu buribani karon jaka Msainjikrao no hamsi yawai khase jini no mojang ba no mojang khase raji mojang khase hatan mojang khase jini desh mojang ma gobu bauthai jini Narendra Modi Msainjikrao ne 33% reservation ode MP MLA seat bangdauri mane somai pura jaya langlakha ibri jini BJP party neklai dawe mo jeng pura desh ni Msainjikrao neklai siklaiba odebani Congress party de Msainjikrao ke bawya hatan ke bawya only Rahul Gandhi Priyanka Gandhi ode busini family kubusing teng bawba busi odebani Congress ba given party dong duste dohalining jing na Msainjikrao ni reservation maima na jini desh hamdauma na jini di mahasau hamdauma ilaining hamya do hamiro thangphalangmase nisibao jini di mahasau ha maithaidan maithaimwa ba bisatam Congress sarkar yawai dongba ha hereke chairman ririka hereke EM hamsi ririka hereke election hamsi songrire dirika busi moishu khlaiya busi khale busi jani family jar bidi sulima odehe uleba kusning busi bawba odebani hatan ne desh niklai busi bawya odebani niklai dada hemsining dukunang siaba garau ibuke jinsi Msainjikrao pura jini jima jirau ba jima hasoni spung hausibo dablaulai ar bolaulai mani graubu niya odebani ani gedimpang ang ibu fresh meat ang seknar laba